Navçeya Rezan a Amedê atölyeyek dirutina kira Sufistanên Kurdî ne. Her sê dirûnkarên jin bi cil û bergên Kurdî siparîşên ku ji bo Newrozê hatine dayîn didirûn. Reqereqa ku ji makîneyên dirûtinê olan dide jî dibin nexş û nemûşên ji hev bedewtir û xweşiktir û li vîtrîna atölyeyê ciyê xwe digire. ملت در نوروزه جبو خاطر نوروز انوانجلی خود درون جبو شایامه جبو رنگمه اوانجلا در حیانی آلمانیا ondan sonra در حیا کانادا در İsviçre ondan sonra memleket غریب در İstanbul İzmir داوانا پیر ملت آمیه دی باجره فازا کنجی چوخرانی دونو ماز آماش ما که یا ماونه انا یورسل ما وقایب نیوه Fistaneme İzidiye Evya Koçeriye Evya Kurmancıye Evya Glasore Evya Levendiye Cilû bergên Kurdî bi hemû rengên bihare li hêviya bejn û bala kiryarên xwe ne. Lê rewşa xirab ya aboriyê wisa kiriye ku wek salên berê welatî bi dilê xwe nikarin van cilan bistînin. Her ji ber wî ye jî gelek kes bi rêya kirêkirinê vê kêşeya xwe çareser dikin. 25 ساله ام آمده جلو برگ کردی چه دکن بهای مجی میلیار و نیوه دست بید که حتی 10 میلیاری جی هنه مه نزدیکی 100 حوی چه دکن 4-5 پرچه کردستانی مدل وان تفکل جمعه هنه Li Amedê zêdetirî sed dikanên dirûtin û firotina kira Sufistan û çêkirina şel û şapikan heye. Evdirehîm Şêrwaniyê Serhedî jî li gel hevalek xwe li sûka Şewitî ya Sûra Amedê di pêşa mizgefta mezin de bi navê kevneşop dikanek firotina şel û şapikan vekiriye. Ew dibêje armanca me ya sereke vejandina çanda li xwekirina cil û bergên Kurdî ne. يعني تشتك وملاتات كان ملات كان تشتين سركه هنا يك جوان ام بجن يا سركي زمانه يا هري اول زمانه بشتيوي چانده بري 4-5 ساله ام بجن وقت السومريا او سوريا وردا تليدن هي سركه او نقش هنا او نقش كو كردا تصوير دكن افجلو برج سروان هنا يعني بلكي اف كرديا كو يران بي خبر ددنجي هي تنبوي چاغي ل افجلو برج سرمبون اقواس شكا اوكي يعني ناسنامه ملت اكيد در بدن ناس کرد یعنی لخوا کردن جلو برگن کردی وقت خبردان از زمان کردی لدیجی حلاندنا سیستماتیک یا سردستان هم سرهلدانه که هم خوا پاراستن و زندگی کردن خوای ناسنامه. Nahal bajer idi dawi haziriyen Newrozê tên kirin. Roja 21 Adarê jî qada Newrozê yê bi van nexş û nemûşên cilên Kurdî şêm bibe û keç û xortên Kurd dê bi rengên bihare pêşwaziya biharê bikin. Abdülselam Akinci Rûdaw, Amed.